عبدالرحمن دناف کارکرین خود دگره پشتی گو جبر کمبونا داخوازا مادین آواکرینه لباجار قامشلو دمجمرین کاری وان ین روژانه نیوی بویه. روژا 15 نیسان حکومت دمکیه سوریه دست بساپاندنا باجین گمرک لدریه سیمالکای سینوری به هرم کردستان را کرد. گوبو سدما بلندبونا بوهای حمو کلوپل و مادهن گو درباسی روش آوای کردستان دبن. پشتی گو گمرکا سیمال که بو وک حکومتی مباشرة سري طون سن 25 حياة بينجي دولاري هاسر مش حكيمي حفصدي بو حفصدو 25 شمنتو طونا وينا صادو دح بو صادو سيو بينج وطبعا افايات تعدى قال لك الشغل كر شغل سكنان مازوت جيبها بو بينجي حياة حفتي وبينج ونفسها بو وكا حكومتي يعني بو موحد تجيد مواد بهابون بلوك كل سنتي بون حياة شيستو بينسن انا ايجو مشاريعي ويهبه ومشاريعي خلاص كي ويبسكن گریبستکارکی آواکرینه دبیجه گوبلندبونا بوهاین مادین آواکرینه جباندورا راستین آریجین باجا گمرکی یانو چند قاد زیده تره. گو اف یک بویه سدما زیده بونک دبوهاین مالوملکان و راوستاندنا تفگرا کرین و فروتنه. متحديك دس بشغل كرنا وشقيق وفروت ونقول لك تعدل وعاتي انا نما قط بار يعني نما بار زبطه واد دواء جمركا زيده ويا مثلا مواد محلي بهابونه بنجي صدي مازوت هاتي سر البيضه مواد مني محلي صدي عبيت النسر هبجي قال لك تعدل يعني المتحده كري وبالتالي تعداء الملت تبي دبج بر ايق شقاك ايرو 20000 كريبا ايرو نما بشي 5000 كره يعني ارجي تعدي وانا بيع سكني يعني سوق سكني دمهم بوری ده لباجار قامشلو دورن کردیین روش آوای کردستانی آواکرن و بازارا کرین و فروتنا مالوملکان چالاک و گش ببو. لینها پشتی گوبوهای هر خانیه کی جسدی 30 زیده تر بلند بونه بازارا وان هاتی راوستاندن. بريا ششما حركات الفرهبو يعني ايه اوروبا سر ايه اوروبا ابو يعني دهاتن خيني وانا ذكرين في داويا هاني بها كرنا مازوتي وانا يعني قالك تشت بخور بها كرن عقاراتي مثلا جو شقيه مثلا جو بسي حزاري وانا ابوي تشلو بينش حزاره مواطن جي نما كاري يعني نا حركس كاري انا خينيا بكره او تشتكي بك كاركي بك جبر الرقابه والتفتيش الجمه يعني كاري خو قالكي بجي ناين هرچقاس کردن لروج آوا هیوی دکرن گوره کفتنا دنافبرا هزن سوریا دموکرات و حکومت دمکیه سوریه ده اولهی و باشکرنا خزمتان بخوره بینه للگل وی بلندبونا بوهاین کلوپل و سوتمنی ولاتی غمبارن گوروشا آبوری و جیانا خلکن هرمه زحمت و خرابتر کر. ایوان حسیب دنگ امریکای قامشلو